Herek eder keskillekin jaret çattara. Ehye kaysa halı sayagas algıs pıtın ederi diye eyagas agar debdin terdebet. Bu bolar durar somoğlahu illek bolu köyünen idetik istinglik isürakten agar delibet. On nasitini ıyık göt küne John Serge sahıttan, omuguttan, itağalitten tutulga soğuk birge dümsen kölöneler altıhıların tüstür, norotlara doğurduhuların böğür götür, olaq qatar dıhıtın, onna kerağa juluhutun kerehelir, ulahan soğutalaq brahinlik bolar. Sana sargı keng artıgar, sağadaqsan ihegar, barılık eskil atıgar, barı bir getümsüyoğun gen turan, bugünkü somoğulahu tümsüylek bolu günden, sütügül ididik istinglik agar delibet. Bugün bir hayılcıtı keliler Sergey Zverev kıl ola adnan Sakha Respublikatın nasyonalnay ünkü teatrın kolektiva 90 tembelik tekin. Ünkü teatr orkestrinin birinde olan kıl Sakha salayatçı Anna Tomskaya, Onna Jov, ansambl salayatçı Dmitry Vinokurov. Teatr solistleri, rehutlar, keliler köksü kayına 90 istehnan. Bilgi barıglar bir kurduk, bir duygular, Karl Markus Kolkos, Ünkü, Onna, Irı, ansambl muzikana, Konstantin Vinokurov siyene, Kadınları, Nehirgen, Oğlu muzikana, Skolatın Kupusniga, Sakha Respublika'nın kulturatın duyguna, Stepan, Indokinci, Slepsov, öğrenetçide, Jol ansambl salayatçıda, Anlıtarlı konkurslar laureata, Bilgiler muzikan, Sakha Respublika'nın kulturatın duyguna, Dmitry Vinokurov, bir duygular kırgarı bugünkü İbrahim'ligina, Добрый день, дорогие наши зрители, жители и гости села Апаны. Сегодня в рамках республиканской программы «Музыка для всех» артисты Национального театра танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Зверева-Кылула представляют программу «От архаичности до современности», где можно услышать и увидеть традиционное и современное направление в музыке. С традиционным направлением познакомит вас ансамбль якутских инструментов «Кыл-Саха», лауреат международного этноконкурса, обладатель премии мира. Ансамбль был создан в декабре 2014 года при оркестре национальных инструментов. В последние годы в республике возрождается изготовление и исполнительство на самобытном якутском струнно-смычковом инструменте кылыгах, крымпа со струнами из конских волос. Все струнно-смычковые инструменты ансамбля изготовлены мастером и солистом ансамбля Русланом Габышевым. Мастер-изготовитель и исполнитель-импровизатор Руслан Прокопьевич воссоздал новый вид кылыгах кыл. Кылыгах – это старинное название крымпы, относится к древним самобытным инструментам народа Саха, как и хамус, дюмюр и некоторые виды ударных инструментов. Современное направление представит молодежная группа оркестра «Джол», который был создан специально для этого проекта в прошлом сезоне. Музыканты играют на гитаре, бас-гитаре, ударных установках, также на баяне, хамусе, танцирах. В их исполнении зрители услышат произведения из популярных фильмов, современные интерпретации якутской музыки. Также в нашей программе будет совместное выступление двух коллективов, синтез архаичного и современного, традиционного и академического звучания. Наш концерт открывает ансамбль якутских инструментов «Кыл-Саха».
Хохоралақтылла хомкунастыста қомғым жүріскен тығын бар жаммар анадағын болуқты. Инструмент колымах Руслана Габышева высоко оценил известный мастер Александр Иванович Чахов, который сказал, что именно Русланом Прокопьевичем найдены звуки, которые мастера искали более 50 лет. Также Руслан Габышев сделал авторские инструменты Тойон Крымпа, вот видите, Дмитрий, басовая крымпа называется, тангсыр, музыкальный охса и юкагирская арфа. Эпигетына – импровизация на охса. Исполняют солисты мастер Руслан Габышев, Афанасий Домский, Василена Шарина.
Сергей Свирец кукола айнеті барылорған саха композитора эги бир дойдулақыт Василий Зарянов спектаклеттан быхадарды. Музыка якутского композитора Василия Зарянова «Огор Дос». А сейчас композиция «Крыл-Ола». Экспериментальное сотрудничество аутентичных инструментов и электронной музыки «Кыл-Саха». Электронный проект «Уран».
жыт. Ылбағай ырыннан эйіне ғарделер дуаран ансамбл онна кыл саға киллерге доғы болур. Sarı sarı dan dan
Сценаға көсін мастер онна импровизатор толорочу Руслан Габышев. Мен bileyim bu instrument arahına tığıta ağırın tığıtıyor, kığılları gün ütügünleri atıyor. Satada kalır, sincilada kudu bıhlaktan satayaktan adı şuydu. Bu bastan kıtalık sanatın ütügünleri. Ben bu kıtalık sanatın cinniyatı isten turabın. Onu kıtalık sanata yen kötüden kapış bütün hep. Diğer bilerken bir bütün bu nağılçı istibip bulaktan kaldı. De aracıya bir ettirir onu topuydu. Manı istibip bindi. Ona anturan at kestiyle itibilin tihattım ki. At kestiyle maygın nazar bu. At kestiyle iti. Onu bana bir oğlu yaratı, bilin tihattım ben. Bir de hayvanat yapıplar, bokputlara, niyeti yapatman, nordukça. Ama ona tıl tıl maygın atar bu. Onlar bu yıl sayın bir mayağı olur bundan. Gonlaşının matasıklı manı istevet daha iyi. Tütüğün kötütenlerdir. Ha söylüğügayda da taksallar battı. Mayağı bir matasikli sayas. Bu hayını bu kulga akbar olarak kaldı diye. Onu ütügün nereye mi bu? Bastan hoğduran taksalar, takasta olanlar. Bir de Novi'ye kinetiye cemağa nem var diye. Oğlum sürağa koğaman onun hölükâdâra hüddet değil battı. O ki hem hölükâdâra taksa. Onun mayağa ıppıt nahal bak bir yaka. Ötülerin ötügünleri manatın duvarın yaşkı hoğus diye taksa. Ötürü gitti bakma ya. Canan olduk.
создан совсем недавно в составе ансамбля молодые артисты, солисты оркестра национальных инструментов, выпускники и студенты АГИГИ. В исполнении ансамбля прозвучит саундтрек к американскому сериалу «Игра престолов» на музыку Рамина Джавади. Сейчас в исполнении нашего ансамбля услышите музыку самой известной, продаваемой в свое время видеоигре в жанре платформера Супер Марио. Автор музыки — японский композитор и музыкант, известный своими саундтреками Коти Кондо.
Билген ыгытпыдыр багарабыт бары бигеден билер ырыгытын оғойрда катен барыллабыгыт онан теңге биһини кытырылыгы кытенеренебин бураны биһиги кыратык улардан биедибит кыратык түргедетен уна аныгылы оңарым бердибит онан сибилиоккут теңге ылыгы тен эренебит эйханан сайын.
Винокуров-Даваян и руководитель этого ансамбля Дмитрий Винокуров начальное музыкальное образование получили в детских школах искусств Намского улуса. Популярный баянист Виктор Даваян учился по классу баяна в Намской детской школе искусств у преподавателя Николая Николаевича Пестрякова. Отличник культуры Республики Саха-Якутия, лауреат международных конкурсов, ваш земляк Дмитрий Винокуров, выпускник детской школы искусств села Аппаны по классу баяна у педагога Слепцова Степана Иннокентьевича. Виктор Новиков. Французская баллада на тему песни «Опавшие листья». Солисты оркестра, лауреат республиканских конкурсов Виктор Винокуров-Даваян на инструменте баян, отличник культуры Республики Саха-Якутия Дмитрий Винокуров, бас-гитара и отличник культуры Республики Саха-Якутия Афанасий Федоров, ударные инструменты.
Икки ансамбль онна театр бүтін күйіттерін толырутугар Валерий Ноев мелодияларгар үнкүй. Композитор Аркадий Самойлов уру спектакльттан атын күйте онна бети.
Барған ақтау болсын, қатын арғы олақты ақтырын, чор құба күрді коластақ тевіттері. Жоғынан, бары коласпыдың чөлдерден барым бұд, білеген оғы қайдыбыд дуа. Обязательно да. Чәрі дауаттары білеген мен сағалым әйгі қатылығыд. Руководитель ансамбля «Кылсаха» Анна Томская. Руководитель ансамбля «Джол» Дмитрий Винокуров. Администратор Валентина Яковлева. Концерт вела я, Василена Шарина. Болғанда дейін барғамақта бұл оқтырым. Здоровьяны, жолсардың әңгізгі концерт қадері. Ләбит жоллақпын төтсілі бұға, анышқылағытты, оның наға сынабын, наға өребін. Бұл, әне оны бұл Афанасий кергеннейлер, хамы тұтаға қаркестір, жонлары бар башы ләбіттір хүрбетті таққағыл болды. Хүрбет бұл Афанасий бейхан хаулақан өңілер. Бейге бұл қатын ары кейімметін, бейгенені көрдеспеппет бағасты бейға бұл оркестрынан оғырын берденімізі. Оны ол оркестрға оғырын бұл бары ойнан бұл Афанасий нотаға түхерен етін. Ха, шүй оркестр оғырын. Онан әдіс досы. Бұл сөйлдің бәсі әкі қалар. Афоня. Эти Афоня олы ме манан себәсті бейге ұрық главный ветеринарда тейпатты хемен дер.
Эверсте hemen. Kini bir güdüre brata edi. Aha. Başladı mı? Bu koydum diye. Başladı mı koydum. Çok oldu dikine yemeğe olma koyma. Aha. Onu bu eder onlar kirbitter ha şey bagaya orta bir oldu tugar. Olur naha şüge eşi keski bir kadın aradan atta tutun naha bu kelbitterger paralarger maktanabıt diye olur naha maktanabıt onu bu aha me olaha muzikan bihigi ten ünen heriger olur prosto naha şey diye olur dısdığın oldu melekten bu Valentino Ro tiyatr tansa bihigi millebe bu kız bulla salisketen ha şey diye gılımın iyi nıllı diye nabıtım toğulla batın administratör olunda ha şey diye gılımın Bilgin tuhbar köne solo bihi eder külünü jönge beri bütülhen eder çet latın toydun aras instrumenti oynatın demet bihi bu pensiyata kızıbıt jönler yaka bar jommutugar bihi kultura bütün derin siliste sakavut bay kulturatın jommut naroput ortatugar yaka bu tesirin oluqtaqtarugar tahararabıt bu ülelehe kamsı sılcabı bu kırgıtlar bunlar bu müzikallar işler yerine cenner paano kortoskatan barton kostalıklar hep de onun ne maktal kendilerine onun bunlarla bu ülke tiyatrlar bihin hal daha şu geyi barton bagarabıt edi ülke hütter benim bapap olanlar iki o kan bit etmeye çatar diye urukun hütter bir sohtar onun her şey instinktlarda bu bir kadar Surup putuk bahas da Valentina anaradak behadir untuk napamit lagi da bu tüketilen kanalın biri eten hareketun bağırım bu bege bu yıl 2010 Ağustos'ta altını 2 günü gerim Kulakovskaya'ndan Norotlar doğurda huların jetiger 39 kolektifit 39 teatralный sezonun araydıvıt. Ona sütyaklakan planlardaktık, ondan bir kolektifiden törüktevik kehinden bolar. Namuluğun ken tuttu da, bütün Sakahirin Rusya ken tuttu da, bir ıtıktır bastır, kehibet Российская Федерация искусствотын өтөлі дейкілі. Сақа Республикатын өтөлі қартыға намылығын бұчытта олықтағы Геннадий Семенович Байышев. Бүгін бейгерен мақталдығын тердебер бастыдан тұран сарғыланаға бұл бейгені ұңыран әгеннеге тегер 90 ұтысқыт тегін істербі тегер жоллақ түгені беліқтәбі тегер онда инекетін дағаны бейге бұл чугас баргатынан туханаммы деме өрүү келе бара турук бут оттан билен турар намулуха биги театр бүгүн кытта Геннадий Семенович атынан эре болбакка ону тагынан сүрдәчү Василий Заряновтен бо самодеятельный композитор биги Күбі театрын сынатыгар атыр монтаден огор тостен Шүгеткен спектакль музыкатын хуруян турар онтон салгы бу тиряхтенен биги театр бітігінен терілібет Сақа национальный инструменттарын оркестрын хинен төріттеммет бұл қыл сақа. Онна әдер көліне үтчет бұл анығы жоңға, үтчет жоңға ананеме жол дем бөліқтірі бұл әйге иннігдер бүгін сүрді үшіге әйге сүрәққы қылын тарибы болақта сүрді үшіге концерт бөліқтәділер. Онан өсі төгіл мақтар бітіндер. Onda bu Ruslan Gavşapken megetten edeceğiz maya olaqtağı bu Borstoy mastarından Borstoy tohtarından daha şu instrümentlere ayıbıt diye bana instrümentler getirip daha mısırdı bit onda bileyim bir halandır bana kırdık. Onu bu mikrofonu müzikalne eskola direkt banağı Oğuz İskosya'da müzikalne eskola direktörü Aleksandra Arkayevna. Bugün bu bihi oğubut gelen bihitten kınattanan taksıbıt oğubut gelen manna orkestr, saha orkestrgar salayatçından ileri hiccarıttan bihi üyeren turan kiniha maktal suruk butun
онна семей белахтын туттарыхтын барабыт. Убастабыллах Дмитрий Васильевич, эн катын арытагы ого искусстватын, осколатын бир самый чалхай выпускнига боларгынан биһиги коллектив олус үйребит, онна саха народын профессиональной музыкальной культуратын сайдыытыгар тус олох конуран үрдүк тахымнахтык үлели хамсы сылжаргынан кем туттабыт. Багарабыт эйхактанах здоровьяны, же кергенгер жолу, аяр тутар үлягар өссөкдүк сетихилери. Бәбит олықтақ композитор бұд Захар Бинакурап кәнеке тахар бұд бұл песенігін бәлі қуна бұд бігігіне күрітін өйдіғын хиджар. Онна саха бұд оғытын саха болар бұд бұғытынан қарысқал төт-төттен араңатчылы тұрдын дейін қарысқал бәліқ дейбіт. Бу Саха Республикатын культуратын тойдуңна бу Степан Иннокентьевич үйрепите оғыр тәғіттен, онын Степаныңа бағалысты мен элиты бағалысты тоқсын. Оғанның чулу үйден өретен кинеха музыка әйгетін таптатан бу банның шүй музыкан бол бұтығыр наға шүй. Оны наға шүй, нар үйректері шүй баға күстілерді. Бағалысты жәбінде қора бағадына қатыңары орта сколатын директоригер Дмитрий Ивановичка. Күтү эдиттер беги катын ортос болсын Илья Бекурованы ортос болсын коллективы атыттан бу ütüе күнү ütüе өйдөбүлө калдар букырттан музыкай кетигер келере күткөттан астынан тура мактал тулдарын келдебит. Онда беги выпускник бу Дмитрий Бекуров. Миколаем выпускника. Это двери. Кинеха бо школа коллективна аттан школа юбилейгер анан таап кинеге бетен белактив бетен. Онда өтүгө анын алдыгы үтүк сетигелери доробияны өсөдө дойдукуга келен бүткүп өтө